I pozdrav svima ljudi, Stefan Stories ovdje i danas ćemo da snimamo Clash Royale. Znači, pre da započnem da igram betlove, pozdravit ću neke članove. Znači, pozdravit ću Skies, to je lidera, i Ines 92 koja je moja cura. Onda Vlade, da jeste Vlade, koji je na 3. mjestu u krunice. I da, sad ću da pozdravim i Srku. I veliki pozdrav za tebe, Srka. Ako hoćeš da snimamo zajedno, piši mi na Instagramu. Instagram je dolje u opisu, tako da, znači, objavljujem neke slike. I da, onda možemo pozdraviti Mihajl Mastera, to mi je drug. Onda ćemo da pozdravimo Haris Krmejdana. Onda Duša 0006. Godi the Kinga. Onda Čika Kure. Pitkula 2. Skies sam pozdravio. I Stefan B. Hannibala neću. Mislim, da, pozdrav za tebe, Hannibale. I otprilike pozdrav za cijel klan. Bucko, Ivan, Mata King, Jovana, Šomi, Stevan King, Mati Sveto, Muhammed King. Da, Muhammede, ti si mi tražio veliki pozdrav, tako da evo veliki pozdrav za tebe. I da ljudi, ajmo da počnemo sa betlovima. Znači, ne mogu igrati Clone Challenge jer sam u klasiku, a i nije nešto jači, brate. Tako da, idemo mi u jedan battle. I još mnogo malo mi hvali do levela 11, tako da okej. I skipla. I sad ćemo staviti Night Witch tu. Znači, u klan često sam dobio Night Witcha, tako da je... Znači, prvi klan čest koji sam dobio legendarnu i to je bila Night Witch. Vidimo sad za... Наследие назад.
ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da se svidio. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećem. Ćao.